nan dam cheu na mo lungmuli post thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thong ni kumkul la kumthum BiangreithLep ni riat Zinglei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu jing kan chim ding mi tlang tar cheu khat na chu ritnak sivai tong in fearle thil chu amang mi chin minau pali tlai khian si min online fapa sizung saknak dinga pinuluin khopi in thong khat la zanhi shroding in SAC ni nol an chwa jinan chong penga SAC ra shangkutang ral boile piosoti pakhat tha antong Minipur ramkul mi phunkong boi nakranga minung som nga la pali an thi ti mi thongle thongpang dang na an raksalai rit nak sivai tong in fearle thil chu amang mi chin minau pali tlai khi an si chin ramkul a rit nak sivai tong in mi thil chu le fear amang mi minau pali tlai khi an si tia tedim peng tual chungmi na sin in thai asi chin ramkul tedim khopi a tlai khi atong mi minau pali nani zarpani a thlacham le pumkhom an tua leo a pongkam hno nak le boi bai nak an tua cha a tlai khi an si tia tual chungmi nani an chim tlai khi atong mi pali na hi cheklat nak an tua na I anma le rit nak sivai atong ti mi minau pakul nak tlomlo an tia zalen ni alangtar chucha rit nak sivai pol azwar tu nani ngol dingle thil chu fear amang mi minau na sin a mandeng te in chok amang mi nani ngol ding in tuan vo ngei tu nani thaidar nak an tua Thawngchimnak an tua mi azul lo mi po chu ma hlan an sining di lak zong hlathlai nu a dan tat an silai tia tuan vo ngei tu nani thaitar nak le ral ring pek nak zong an tua chi Mobi panga chinnu kumsom nga lakum nga damia kut in tha atong Rangkun ramthen mobi peng miaw taka khwa ummi pi ngun hoi kumsom nga lakum nga chu April ni kulani kwa a damiani a umnak in chunga namte in anso tha te thai asi achung khatni April ni kulani kwa zana asi amhai a khupmi minung panhi ni in chunga an lu no I tangka anhal maithal zong aniken zan swimilam pasari tluka namte sonak ma he arok chu sangchungmi nani anmu anpa chu mani a moto in khochunga anchungkhat mizo avazo I ma karlaka chun atu bantuk in thil achan ni asi te achim nunnak aliam mi pi ngun hoi chu fa an ngei lo I anma nu pa te long khwa asami an si chin thlak le vok zuat in po a chomi an si tia pi ngun hoi he nei niam mi na sin in kan thai Jinan chong penga SAC ra shangkutang khwa boile piosoti pakhat tha antong makwai ramthen jinan chong peng mongkan khwa SAC ra shangkutang riantuan khwa boi pakhat le piosoti chungtel pakhat chu mei nisri zan tim swimilam hlei ni tluka meithalka nakin an thi tia kan thai kumsom li tluk asimi khwa boi khinmong shwele piosoti chungtel khinmong min na chu khwa boi pa ina an pani ten an umleu a kan tha na tia PDF jinan chong ton vo ngei tu pakhat ne chim ma na pani chu SAC ra shangle palikhe ibom in khwa mi na sina sham sham in meiman an hal na thapchal nak zong atwa ti mi an si cha atu bantuk in PDF phuni fun in kan film hlom na he asi ma na pani chu meithal kon khatwe ve ka nak in amun a an thi choltia achunglei PDF upani achim hinha pani an thi tlompal a SAC ra shangna chu ra in chaklat nak an tua I mipi khochunglu chua zong an rek ngai na tia kan thai min online fapa sizung saknak ding a pin ulin khopi in thongkhat la zanhi shroding in SAC ni nola chwa pin ulin peng tong jana sangchu SAC ra shangni mei ni ret a sham sham in shrodi ding in nol an chwa cha a sang mi pi nani an ma te in an shrodi na tia tual chung mi pi ni an langtar tong jana sangchu an dirna kumsom li lengkai arau changi shrotar an sinak arwang bikchu min online fapa sizung saknak ding cha a asi tia tual chung mi pi ni an chim mei ninga leo a avoi khat nak shrodi ding in nol an chwa leo a SAC ra shang boile akut tang na chu moto pani he an rak ra I shop yak nan sitika vui vai lo le lerol nak to alo ding in mi pi chim no nak arak to na
chunua SAC ra sang moto pakhat in arak ra thani shop yak nan si than lai lo tia a aw na in meini riat a an sho than na SAC ra sang pol zai man zum ok an tlak lo mi pi de hlen long an rian tia tol chungmi pakhat ni khatit media a achim Thawngchimnak sanghi in thongkhat la zani leng a umnak sang ase gram in polle meter box tampi amumi in zong an tampi atu chu ma in cheu shodi asi cha a mi pi na har satnak phunkip kan tor tia tol chungmi ni an langtar phakan a pa pani tha an tong than kachin ramkul phakan khwa pa pani chu mainruk nia tha an tong tia khwa mi pakhat ni chim tuzing ka pa pani athi mi ruak chu mu an sathan mai thal in ka mi an si athi mi pa pani chu mi zai an si ti mi thai an siri lo tia achim meininga ni zonga phakan peng siro kha khwa ponga minung pani chu nam in mi zai ti thailo mi ni an tha na pin a ma ni lila a phakan kho chunga SAC ra rang ni pa pani chu cycle chung an kallewa mai thal in an rakka na I an rak thi phone tia kan thai Academy lak song pek nak poi in an tlun lei a lem chang u ong ta mo to chunga athi main ruk nei pido a to mi Academy lak song pek nak poi a akalmi lem chang u ong ta chu rangkun an kir lei mo to chunga ro lo pi in athi ta kan thai main ni sri Zinglei similam pariat luka athi hi asi mo to chung an kai ka a kaba tuk ti in achim langmang tompal a bom chan tu si lei rian tuan an phaktika anun nak aliam chang tia lem chang pakhat ni achim main ruk zana apo that pa lo cha ek in a akal akum zong upa asichang achung khar zong kan pe tai kho chang na tia achung lei upa ni achim u ong ta chu nupi ngei lo in a u nu he shwepi ta khwa a ummi an si ama chu kumsom sri la kumli asi a atu bantuk in athi hi asi Minipur ramkul mi phun kong boi nak ronga minung som nga la pali an thi India ram chung Minipur ramkul a mi phun kong boi bai nak rong a chawzani ral kap thla inven himnak an to ko bu a pezul in boi nak achok thiam hi boi nak ronga palik sakhan meithal an cha mi zong an lak piak na I meininga tiang pezul in boi bai nak achok ri chucha a chawza ton vaw ngei tu na ni internet line phi ding in nol an chwa pezul in boi nak achwa cha a hliam ator min ha zong imphal khwa le mundang si zunga an kalpin ha atu ni tianga minung som nga la pali an thi chang tia kan thai tuzing kan Thawngchimnak chu ma vel in kan tong tar ri lai lungmali post tha jang akan pe tu nan di lak chunga kan elom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel subscribe rakan to pyak chewding in kanin som na